May pabengi po kaya kayo man. Ngayon po ngaldo iti kapag kapigaganakan ting misang iti para king kapigaganakan ng San Carlos Borromeo Obispo. Kaniting banala kapag masusyan, yabetala po, karing kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Frank May Valdez, ding apostolado ning panalangin, Lorna David ating kayang pamilya, Kabalya family, O'Neill at Kyra David and family, Ryan and Risa David and family. Para king aldoning kebaitan dari Tricia Ann Medina, Remy Macapagal, Nedeline Miranda, para king ligtas ng pamaglakbe. Para king special intenciones dari Maria Alicia Salenga, April Joyce Sunga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Dick Galang, Jojo and Janet Villanueva, Ella Gomez, Jesus and Elvira Yutok. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Opangan, Mario Pasion, Sor Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirip, Eleanor Ventura, Irene Autencio, Nida Villanueva, Pauline Kerr, Juliet Pamintuan, at ding sablang kapatatang masag. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu ting pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Sofina Guevara. Para king alananggang kapainawan daring kapatatamong mayango na biye, Manuel, Teresita, Mark Louis, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Amado, Siriaco and Rodolfo, Victoria, Emiliano Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Joaquin, Christopher, Wilma, Walter, Hernan, Felicidad, Consorcia, Gregoria, Mario, Cesar and Maria Clarissa, Roberto, Edgardo, Nicolas Jr., Olivia and Nelson, Kimberly, Elio, Magdalena, Orlando, Orwan, Telma, Larry, Samson, Renato, Yasihuru, Shuichi, Antonio Senior, Francisco, Fe, Ronald, Roberto, Mario and Francisca, Hill, Rodrigo, Nelson, Purificación, Sergio, Federico, Florentino, Cecilia, Ricardo, Lorenza, Ramon, Florentino, Alan, Paz, Amado, Purita, Lilian, Antonio, Soledad, Victor, Emiliano Jr., Daniel, Adela, Veronica, Godofredo, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaganaka pakarela. Makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatagtamong may epektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatagtamong may turan kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong frontliners. Siklaw tapo para king Oratio Imperata. King lagyo ni pa, pongking anak, pongking Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan min, at mapagkumbaba kaming lalapit kero, ban manakit kapatawaran ang pombiye. Lalapit kami keka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keka, king kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami,
at may kamate na karing dakalataw. At duwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at chat-chat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, ing metong at metong. Panalangin mingan tabayanan mo la, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo la ring sablang pamagkapilit mi, baan mapupos na itang pandemya king bansa mi. Panalangin mi la ring sablang lilingap karing mi salunan. Baan makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, kaya mula pabren miyawa, kaniting sakit. Panalangin mi la retang miyawa na, kumayap lasan ng malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyawa na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawag kami, karetang mangailangan, at pakakalulog. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, kabyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon tariyan na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatanan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ang duning Diyos. May musay pa sa wili, ngakdis mi keka, king kagulangan mi. Ngunit bagkus mo kaming kapos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyonin pa, ning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
always done. Lagyuningig pa ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. First Friday na naman po for the month of November. Kaniting First Friday, pagmasosyan tayo ing piyesta ng San Carlos Borromeo. Metong yang santong obispo. Si siya talagang din kaya katamang kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko King Diyos, ang mayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapinanman, Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos, aginutam. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Pakaluluwan mo kami. Pakalulu, Kristo. Pakalulu, Ginoo. Pakaluluwan mo kami. Ginoo. Pakalulu, Kristo, pakalulu, Ginoo, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo, oyig paming mayupaya, papanatilyan mesana, kingkekang balayan, ing diwaning Espiritu, apig kalug mo king banal ay obispong Carlos Borromeo. Makabuklat iya sanang parati kaya kang Santa Iglesia king pamibayo at tutuki king alimbawa at turu ning kayang Ginoo. Apayabot miya sana ing larawan ng Kristo king mabilo gayato. Itiyadwan mi kapamilat na ning Ginoo ming Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magari kang bemo at ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Kapatad, eko sana sasawang makyapos kanako. Binyemi na ing mayap ay alimbawa ke kayo. Pagumasdan nyo la ring makyapos kaniti. Sinabi ko nang maralas ke kayo at ngeni mi papatangis kong ulitan. Dakala ring mabibye ang timong kasalang ning krus ng Kristo. Deti, pawalang ang payinturo king impyerno. Uling ing karelang at yan, yang gagawan ng Diyos da. Binarapang pagmaragul, itang sukat dasang pikarine. Ing bukod mong maulaga karela, ilaring miyayaliwang bage ketiking yato. Dapot, para ke katamo, ing tunet ang balen, yapin ing banwa. King banwa, karinyamani batan, ing panenayan tamong talapagligtas, ing ginutang Hesu Kristo. Ding katawan tang matbud at malalaso, alilanala, gawanong kalupaning keyang katawan,
amaslag king ligaya. At iti gawana king kapamilatana mo rin nitang upaya agagamitana banong sakupan ding sablang bagi. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat. Masaya ko inyang sinabi ra kanako. Tara mong tata mo, King Balening Ginoo. Ulitan tayo po. Masaya ko inyang sinabi ra kanako. Tara mong tata mo, King Balening Ginoo. Masaya ko inyang sinabi ra kanako. Tara mong tata King Balening Ginoo. At ngeni at yuta na makatalakad kilubding pasbul ning Jerusalem. Masaya ko inyang sinabi ra kanako. Tara mong tata mo, King Balening Ginoo. Iting Jerusalem, kanayon ang tangalan. Kasanting na, kaayos na king pangalari na. Karin pupuntala ding latdayi, ringdayi ning Israel. Masaya ko inyang sinabi ra kanako. Tara mong tata mo, King Balening Ginoo. Ban pasalamat king Ginoo, anti mo ing inutos na. Karinding ari ning Israel, magluklukan la, ban mukum karing karelang sa sakupan. Masaya ko inyang sinabi ra kanako. Tara mong tata mo, King Balening Ginoo. Talakad tapo ban parangalan ning may pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Itangan po, ayasahan laring sablamong kautusan o Ginoo, manatili la kapilan paman. Ang ginumanatili kaya kayo At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang Jesus karing kaya nga lagad ating makwaltang makimetong nga katiwala simbong da kinging pibanja na panyirana mo ning katiwala inya pepayawos na at kitang nakaya nanay nga babalitan ko tungkol keka mamyekang kwenta ka na ko tungkol king kekang pamanibala king pibanjan ko uli nga nakamalyaring maging katiwala ko. Nga na ning katiwala king sarili na, lalako na ako ning kanakong Panginoon, king pangakatiwala, nano kaya ing kanakong gawan, eko wagyu, ing sarol, makarine naman, nung magpalimos ko, abalo ko na, nung nano ing kanakong gawan, milako kuman king kanakong obra, ating pangtanggap kanako karing pibale-balera. Inya tunggal-tunggal pepayawos na laring ating utang king kayang Panginoon. Nga na king mumuna, no antiing utang mo king kanakong Panginoon. Pekibat na dinalan a barilis alarong olibo. Nga na ning katiwala, o iniing kasulatan na ning kekang utang, lukluk ka,
at gawan mo niya mong 50, bilisan mo. Kitnane ing kadwa, nga na oyi ka, no anti, ing kekang utang, peki ba't na dinalan akaban at trigo. Nga na ning katiwala, o iniing kasulatanan, ing kekang utang, ing isulat mo 80. Pinuri ning Panginoon, ing mapamurait ng katiwala, uli na ning pepakit ng katoswan. Uling migit yang biyasang mamahala, ding taong makayato, kesa karing taong makadiyos. Ing mayap ng balita, ning kayakatang kaligtasan. Papurihan ka, O Kristo. Ing katiwala, ing manager, king talimhaga, ning Ginong Jesus, may terminate siya, king obra na, di natang naing oras na. Like the manager, maka oras tangan kanu. Atin tangan kanong oras, atin tangan taning, atin tangan tenure, atin tangan expiration. Bisa katali, ready ka o ali, datang ing kekang oras, datang ing oras tamo. Tungkol yakeng biye, ama mawawala ing ebanghelyo. Tungkol yaking biye, ama i-expire ing ebanghelyo. Tungkol yaking biye, ayating expiration date. Bagay yaking bulan na ning Nobyembre, bulan ning daon, bulan daring mete. Nung lawen yoreng paninda, deng titinda, at inlamo namang expiration. Delata ya, juice ya, gatas ya, panulo ya, at inlangang expiration. Nung kabudla ka nung ma-expire, ela magamit, sayang la. May display lamo. Ela mo kanu para display dating bagay-bageng paninda. Gewa dala emo para display. Nune para pakinabangan la. Makanya niya naman kanug ing tao. Ing tao, ita mo. Akabud mo may expire. Sayang yakanu. Uling ing biening tao kanu. Ay akabud pang display. Papanabang niya. Kailangan niyang pakinabangan. Ika, ang poring aliwa. Ing dieta mo kanu, maging yang display, potang alang may kinabang. Uling eka, pepanabang. Ing biye, lagu-lagu mo. Ing biye, papunta king impyerno. Sayang yang biye. Kalupada mo ring taong gagawan deng Diyos, ingat siyan na, at siyan da, sayang la. Kalupada ring taong pagmaragul da, ing sukat pikakarine, sayang la. Kalupada ring taong magpaulagang lubos, king yato, sayang la. Ding mabibye para king yato, mag-expire la, king yato, ding mabibye para king banwa, mag-expire la king banwa. Nga nang sasabing San Pablo, ing tunay tamong balen, yapining banwa. Manibat yaking banwa, ing Ginong Jesus, nga nang San Pablo. Alila na la ring katawan tang matbud at malalaso. Gawa na lang kalupaning katawan na, mas lagking ligaya. Ing katiwala, ing manager, kaya ebanghelyo, dis na ning oras na. Pero ing masanting, ing maya pabalita, ay mi sagad, mi kaparalan ya pa, para misulong ya pa. Makanyan mo naman kanu, kaya katamudas na nakatangan ning makatakdatang
oras, mag-expire tamo. Dapot, ingating Diyos apanayan, elami sagad. Dingating paulagahan na banwa, ela miyangga, kalupaning katiwala. So, o yaning sikreto, mag-expire tangan. Atin tangang kapupusan, kamatayan, ing importante, ingating Diyos apanayan, ingating banwang paulagahan. Di nga mano ng San Pablo, ilang kaya katang bakalan ngeni, nga na alilan ala ding katawan tamong matbud at malalaso, may expire ating taning gawa na lang kalupaning katawan ng maslag king ligaya. Ding ating paulagan abanwa. Ding ating Diyos panenayan. Yesu Kristo, ing talapamilatan ning Diyos at ning tao, pauba niya talang ni kayaring kaya katamong kayadwanan. Nga tamong ening manalangin, Ginu, pakramdaman me ing kaya kang balayan. Ginu, pakiramdaman me kaya kang balayan. Para ka ring mamuntukan king kaya katabong Iglesia Katolika. Manatili lasanang masigasig tupat king karelang katungkulan. Manalangin taking Ginu. Ginu, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para ka ring pamuntok ning bansa, pagsikapan dasanang magari ing kapayapan at katarungan. Manalangin taking Ginu. Ginu, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para ka ring mga mangalakal, talapamahala ing karelang pamagsikap, makasawap sana imbes na maging sagabal, ing pamagsane king biye karing aral Kristiyano. Manalangin taking Ginu. Ginu, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Para kaya katamong komunidad Kristiyano, isan meto nga nakatasana ning Eukaristiyang iti ing pami tatambayan at pami kakapatad. Manalangin taking Ginu. Ginu, pakiramdaman me ing kaya kang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan, Daddy Sardas and Luz, Frank and May, Lorna, Cabalya family, O'Neill and Ciara, Ryan and Riza, ding apostolado ning panalangin, Kambeda, ding kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring mag-birthday, Tricia Ann, Remy. Ipagkalam na sana ng Diyos, ing kapag nasandang safe travel ng Nedaline. Pagkalam na sa special intention, dari Maria Alicia, April Joyce, Mary Manette, Paldeng family, Mariel, Joselito, Dick, Jojo and Janet, Ella, Ati Jesus and Elvira. Ipagkalam na sana ng Diyos, ing kapag nasan ng speedy recovery, good health, healing, di among Raul, Remigio, Mario, Sister Benita, Melissa, Perry, Eleanor, Irene, Nida, Pauline, Juliet, at ding sabla tamong kapatad ating COVID king kasalukuyan. Panalangin tamo muna maning pamanantabet protection ng Banal na Espiritu king pamilya ng Ani at king pamilya ng Antonio at Josefina, Tiulino sa anaking Kayariana, ding Kaladuada, di Manuel Teresita, Mark Louis, Juanita, Cesar Nelson, Marian, Merla Amado, Siriaco and Rodolfo, Victoria, Emiliano and Nieves, Jose Trina and Perla, Benedicto, Joaquin Christopher, Wilma, Walter, Gerlan, Felicidad, Consorcia, Gregoria, Mario, Cesar and Maria Clarisa, Roberto, Edgardo, Nicolas Jr., Olivia and Nelson, Kimberly, Eligio, Magdalena, Orlando, Orwan, Telma, Larry, Samson, Renato, Yasu, Hiru, Inchi, Antonio Senior, Francisco, Fe, Ronald, Robert, Mario and Francisca, Hill,
Rodrigo Nelson Purificacion, Sergio Federico Florentino, Cecilia Ricardo Lorenza Ramon, Florentino Alan Paz Amando Purita Lilia, Antonio Soledad Victor, Emiliano Jr., Daniel Adela Veronica Godofredo, ding sablang kaladuang purgatorio, ding sablang kaladuang alang makaga nakakarela, at ding kaladwa daring kapadadtang mete uli naning pandemic. Panalangin tamo mo naman yung kakatamong sari-sariling kaligtasan laban king COVID at ing kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID mo naman ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may kaya kang balayan. Ngayon yaduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Igpa nasamo ing pamasalan mi ing sablang bagay akya kang lelangan pamahalan king kabyasnan abinghe mo kaya kami at king lugod a pepalablab mo karing puso mi maging mayab kesa ng katiwala ba natanggap mi kaya kang kayablasan king banwa manggaman king alananga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap iya, harapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapin na sana ng ginuinting daon karinggamat mo. Ni kapulat kalagayan ng kayang lagi. Ni kakatahan ka sa plala ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, balikdan mong mitbong ganaka, ding ayin adaralamik, kaniting piyesta ng San Carlos Borromeo. Gewameng metong ngayalimbawa ning kayapan at kapag malasakitan para king kasuywang pastoral kapamilataning upaya meeting
sakripisyo. Mamungaya sana iting mangayap adapat, karing kaya kaming pamibiyebye. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliyak kaya kayo, At kaya ka ang timurin, iyat na yula ding puso yu. makayat na anok ing Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos king alananga at lubus mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Carlos Borromeo. Ahagyagan mo kami, kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami, kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo yung kayang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Kambering sa Blancoro, dingangelas ka rin banwa, daralit ming kayang ligaya, makiyabe kami nga lang tuknang babya kapuryan kaya at ngaming kakanta. Ipnuyay banwa at tinlabat kang ligaya. O saan, ingka katas kataasan, nuwang ing daratan, king lagyu, ninggin mo, nuwang ing daratan, king lagyu, ninggin mo. O sana, ingka katas kataasan, nuwang daratan, ing lagyu, ninggin mo, nuwang ing daratan, ing lagyu, ninggin mo. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Iyeso Kristo. Bayo yami dahon kusang lub, king pamaylasat kamatayan, king waning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye iting kanakong katawan ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, namibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ding kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me bien, y Cristo me bien.
yang inigaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon miyake ka, iting tinapen ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ning pepalyarian mo kaming matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo ke ka. Mapakong babaming pagamuwa mo, kingi kami ngansanang may sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepaynawa na, at manenayang pangazubling miye, at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sa king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring miyango biye a panalangin mingeni. Gawan mo, pakaluluan mo kengan, pakaluluan mo la ring kapatid ming apostolado ning panalangin. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban, kaya be ng Mariing Birhen induning Diyos, kaya be ng San Jose akayang esposo, kaya be da ring apostol at ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekaban ning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngani manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipaming ayat syuban nuwang di sambang yain lagyu mo datangin kayayan di pamintuan etisu antibanwa mi pamintuan ning lugmo ing kakanan ni ingaldo aldo ibiemu ke kami dongen ni ampo patawad mo ke kami din sala mi keka andiin pa mamatawad ni garing mikasala ke kami mga muke paisawul king tukso nunne ikapus king maro. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang maro. Malugod mong ipagkalug, ing kapayapan king panawon mi. Wan king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manen, aya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggamang king alananga. O ginuming Yesu Kristo,
as sinabi ka rin kaya kang apostol, ling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ling kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalik din kaya kaming kasalanan. No nalawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakit tawing mikakametong tangeni king kapayapan. Ing kordero ning Diyos, nyo ing nilalako, king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos, king apuna ning kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka. Dapat tiyagkas mo nyaming amano mo, kumayap na ako.
Nalangin tamo, o paming malugod, ing banala sakramentong tinggap mi, pagkalumnasana ke kami, ing tetagan at sikanan, kalupaning kang San Carlos Borromeo, ameging tapat, king kayang pamanyuyu, at alang kupas, king lugod na. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklota po para kayong prayer of the Sacred Heart of Jesus. Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it will be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Here silently mention your petition. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Siklota po. Bukas po, first Saturday, 7:30 a.m. Next week po, Lunes hanggang Biyernes, ala tamong misa. Uling ala kaming pari, ketiking Pampanga, munta kami king Tagaytay, mag-retreat. Ulitan ko po, bukas, 7:30 a.m., ating misa first Saturday. Next week, Lunes hanggang Biyernes, ala tamong misa. Uling ikamingan pari, munta kami Tagaytay, mag-retreat, annual retreat. Ing misa tamo itang anticipated Saturday, ang popay itang apat Domingo. Itang 7:30, 9:30, 5 p.m., 6:30 p.m. ing Domingo. Ing ginumanatiliya kaya kayo At kaya kanti mo rin. at bendisyon na kayo ning Diyos, amayo payang tutu, ing igpa, ampon ing anak, ampon ing banala, Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa mi dawon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat king Diyos.